Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngelaksanakan kunjungan kerja ke Bali ring Rahina Sukre Galah Semeng. Tios nyelahin para pengungsi banjir ring Balai Banjar Topati Denpasar. Wapres taler nyelahin SD Negeri 3 Kesiman sinambi ngicenin wantuan alat tulis. Wusan yuk serahang wantuan, miwa meblik bagang sareng krame ring pengungsian Banjar Topati Denpasar. Wapres Gibran memargi nuju SD Negeri 3 Kesiman Denpasar Timur. Wapres taler kesangger gegiras dasan anak SD sanengangen seragam pramuka. Tios meblik bagang sareng guru, Wapres taler ngicenin buku majeng anak SD, raris ngelaksana yang foto bersama. Anak-anak kepanggil gagiras pisan, ya diastun Wapres puling pengawalan ketat tim pas pampres. Wusan acara ring SDN 3 Kesiman, kesarengin Wagub Bali Inyoman Giri Praste, Gibran raris nilarin kunjungan kebencanaan ring Topati Denpasar Timur. Antuk selanturnya nyelain krame ring pengungsian Ubung Denpasar, Sao Pasar Kumbesari, Awiratma Jabali TV.